Ali bin Abi Thalib akan jadi pahlawan degahan bandengan Zulfaqar gepernari Allah siga gesinta kafir dalam tanah kajilam masikan kafir yang lada pingsan kalan Sayyidina Ali Allah kafir kaji pegang di Nabi hanjana terbilai Nabi sujud Tuhan berkalam dengan ilahi Allah Nabi lagi Tuhan bermenang dalam perang Badar hanya Nabi nejenjang meregam pedang sakti Allah Nabi dia pegendang dalam perang si kafir Allah 4 darah